Ukucacisa nje into encane ukuthi amadoda amaMpondo ngabantu abaziphethe kahle kakhulu. Lento kuthiwa kukushitha amadoda amaMpondo akayenzi onto. Lento kuthiwa kukekleza thina siyazi onto la emaMpondweni. Amadoda endiwaziyo shuthi ngamantojiyane la enza zonke izinto zimikhuba engalunganga. Indoda empondo into endiyaziyo mna ukuthi iba namaqabane. Namhlanje ilale kwamampisi, kusasa ilale kwamafaku, ngeyamini ilale kwamadineka, ngeyamini ilale kwimizi ngemizi. Yindoda yempondo ngumuntu onobubele kakhulu othi xa utata umzowo aye washiya ikhaya ingene ezinyaweni zondoda ivuse umzi iqinishe. Ngamadoda anjalo nje abantu abanobubele ngolohlobo angafuni ubona imizi yabantu ukuthi ichitheke. Asinayo yonke lento thina ingaqondanga, thina siqonde kahle kakhulu, siba namaqabane ngapha nangapha, ulale kwakho kabini ngeveki ngoba phela uyindoda eqinisa umphakathi. Ndifuna uyicacisa le nto madoda, ningabhideki ukuthi ayibo kanti kwathini, ncabo asinayo nto, thina siyaqinisha imizi yabantu siyayiqinishe.